Dobroveče. I večeras imamo 3 zanimljiva gosta i sigurno sam da ćete narednih 90 minuta provesti u društvu sa nama. Naši gosti su dr. Juan Sanchez Moraes, bivši ambasador Narodne Republike Kube u Srbiji. Razgovarat ćemo i sa etnologom Dragomirom Antonićem. Dakle, ko živi u Srbiji? Da li u Srbiji žive isti oni ljudi koje svaki dan kao Supermane gledamo na našim malim televizijskim ekranima? Da li su Srbi depresivni ili zabrinuti? Šta znači kumstvo kod Srba? A naš prvi večerašnji gost po pravilu uvek izaziva vaše ogromno interesovanje. Nedavno on je izdao svoju 9. knjigu Iluminati 666 i autor kaže da je knjiga nastala kao potreba da se demistifikuje svesno stvorena lažna istorija. Kad kažemo lažna istorija, onda mislimo na takozvanu istoriju, dakle i na one koji navodno vladaju svetom i sigurno sam da već pogađate o kome se radi. Milan Vidojević, naš prvi večerašnji gost, dobroveče i dobro nam došli. Drago mi je što ste večeras sa nama. Vaša knjiga koja će, sigurno sam, izazvati već ogromno interesovanje. Trudit ću se da moje pitanje budu vrlo kratka, koncizna, ne samo zbog zubobolje, nego da biste imali malo više vremena. Dakle, zamolila bih vas odmah na početku da nam kažete koje su to najčešće zablude koje su svesno kreirane, lažna istorija, dakle ko vlada svetom, da li su to Rothschildi, da li su to Iluminati, da li su to Hazari, pa evo izvolite. Prvo, žao mi je ako morate da trpite bolove, ali kao pravi profesionalac vi i ovu emisiju radite evo u sred leta, utoliko mi je draže što sam ovde. Knjiga je nastala kao moja potreba da polemišem sa već toliko ukorenjenim zabludama koje su postale svojevrsna opšta mesta zahvaljujući internetu i jednoj ogromnoj presiji da se lažna slika o svetskoj istoriji produbi i nastavi. Moja teza koju već 10 godina u nekim knjigama dotičem jeste upravo to. Istorija savremena, pa i stara, je hologram. Lažna slika o nama, kako bi se kroz lažnu sliku nametnuli različiti vrednostni kriterijumi koji ne odgovaraju stvarnim događajima. Praktično, ono što zovemo javnom istorijom je nešto što se sigurno nije desilo. Prava istorija je ostala negde skrajnuta, namerno zamenjena lažnim podacima, faktima, ličnostima, događajima i moja potreba da polemišem na tu temu, ja ne znam drugačije, to napisao sam knjigu, polemišem sa jednim američkim, dosta popularnim i medijski izvikanim teoretičarem novog svetskog poretka, koji se zove Anthony Sutton, koji je inače hrišćanski fundamentalista, pripada jednoj dosta, da kažem, ekstremnoj protestantskoj verskoj grupaciji u Americi i kroz ovu knjigu pokušavam da demistifikujem upravo te lažne slike nametnute kako bi se neka prava slika negde sakrila. Negde mislim da mi Srbi razumemo što znači lažna istorija, prosto zato što smo živeli u vreme kada su kreirane mnoge navodne istine, kada je kreirana ta priča zašto je razvijena Jugoslavija, ko je kriv i tako dalje. I negde mislim da smo u tom smislu već, ajde upotrebiti tu reč, naučeni, pomalo izdresirani, da možemo vrlo brzo da shvatimo o čemu se zapravo radi. Dakle, šta vi pokušavate da nam kažete? Da Rothschildi nisu oni koji vladaju svetom, da Hazari nisu, da Iluminati nisu. Ja sam krenuo od pretpostavke, proučavajući inače tajna društva i baveći se ezoterijom više od 20 godina. Naravno da su moja saznanja neka druga i donedavno ja nisam o tome javno govorio. Ne zato što sam imao neku zabranu ili što sam se plašio da o tome govorim, jednostavno nije bio trenutak. Ali kako se sada stvari u svetu zaoštravaju na jedan opasan način i kako je ta sveopšta povika i na srpski narod i na razne druge narode kojima treba oduzeti ne samo istoriju i duhovnost, nego im oduzeti i praktične stvari, teritoriju, resurse, kao što slučaj sad i sa Gaddafijem, kao što će možda biti slučaj sa nekim drugim. Ja sam krenuo da ono što sam znao i što mi je bilo dostupno, a što ipak nije iz javnih arhiva, nije iz javnih izvora, ipak prezentiram javnost. Jedna od najopštih zabluda je
da tobože neka organizacija koja se zove Iluminati vlada svetom. Da, postojali su Iluminati u 18. veku. I taj čuveni Weishaupt je tobože rodonačelnik satanističke, globalističke civilizacije novog svetskog poretka. Sva moja istraživanja pokazuju da pojam Iluminati možemo koristiti samo u izvesnom generičkom smislu. Ne postoji organizacija sa takvim imenom, a ono što se servira u Americi je da su toboži Iluminati i ima svoje ogromne propagatore na čelu sa Davidom Ickeom, Sverdlovom, ovim Satonom i sličnima, da je to neka vrsta satanske organizacije koja se bavi mračnim satanskim ritualima, pije dečiju krv i vlada svetom. Ispalo bi da su Iluminati verska sekta koja je ovladala svetom. Naravno da to nije slučaj. Pa pravi Iluminati ne postoje. Već posle 30 godina su se raspali. Jeste Weishaupt postavio jedan, i to je bio njegov povod, jedan antikatolički koncept društva i sveta koje je nikao iz onoga što su francuski enciklopedisti već postavili kao ateistički koncept sveta i odbacivanje ogromne, strašne stege koju je Vatikan imao nad zapadnicima. Ali, izvinite, Milane, ali vladari senke postoje. Dakle, svetska vlada postoji. Dakle, postoje oni koji vladaju svetom. To je dosta razuđena. Ne postoji jedna mala grupa koja može da ovlada svetom. Ako uzmete da su tokovi disperzivni, ekonomski, politički, kulturološki, teško je poverovati i za sada ja sam ubeđen da to nije slučaj. Ne postoji organizacija koja je u stanju da ovlada svim tokovima našeg života i da ih kontroliše. Upravo na raznim primjerima, pa i na našem primjeru srpskog naroda i Srbije se vidi da taj sistem ne može da izdrži te unutrašnje pritiske koje pokušava da kontroliše. Naravno da postoji tendencija ka totalnoj vlasti. Svaka korporativna država, jel? A imali smo primjere i u 20. veku, nacistička Nemačka, boljševička Rusija, su pokušaj da se svemoćnom državom ovlada totalitetom ljudskog življenja i da praktično država u ime ljudi odlučuje kako će da žive, šta će da misle, kako će da se ponašaju, gde su te male granice njihovih tobožnjih sloboda kojih zapravo nema. Sad pokušaj da se to prenese na globalni plan je, mislim, jedna utopija, kao i mnoge utopije koje smo u ovih proteklih 2000 godina mogli da vidimo, sa njima da se suočimo i verovatno postoje programska dokumenta sa nedefinisanim rokovima da se jednoga dana svet učini jedinstvenim. Možda ta prva ideja čak i jeste pozitivna. Ono što danas vidimo kao praksu je jedan opšti negativitet. Praktično, ovo je teza novog svetskog poretka nikla iz liberalnog kapitalizma. On je pre 300 godina počeo kao pljačka i evo sada se završava kao pljačka. On nije izdržao upravo taj unutrašnji pritisak i očigledno oni koji je kreiraju tu politiku svetsku nisu čitali Kapital Karla Marksa, iako bi trebali, on je bio među prvim iluminatima zaista. Dakle, danas više nije dovoljno kontrolisati politički svet, sad ga treba opljačkati da bi određeni sistemi ili neki uski krug zemalja zadržao privid lažnog prosperiteta koji je dao građanima i koji su ga prihvatili ne pitajući za cenu. Sad je došlo vreme da se ta cena plati. Cena je strašna. Da bi se taj hologramski nivo lažne civilizacije održao, potezi moraju da budu politički globalni sve drastičniji. Dakle, više nije dovoljno što imate multinacionalne kompanije koje eksploatišu svetske resurse. Ne sada morate oteti svetske resurse i potpuno ih počiniti sebi, a ne kupovati sirovu naftu. Dobro, i to je Libija, to je... To će biti Arapski Emirati za 10 godina, pašće i Saudijska Arabija. Dobro, to je odgovor na pitanje, dakle, zašto je Libija bombardovana, a recimo Tunis i Maroko nisu. Zašto Tunis i Maroko nemaju naftu, a Libija ima naftu? Mislim, krajnje pojednostavljeno. Vi ste na pravom putu. Gaddafi je, između ostalog, kad već pričamo o njemu, pokazao da je svetski bankarski sistem i svetski ekonomski sistem zapravo takođe lažan, simuliran. Šta je on uradio od zadnje 2-3 godine, od kad je bio na čelu Arapske lige?
On je afričkim zemljama kojima je Libija godinama pozajmljivala novac oprostio dugove. Svetska ekonomija i bankarstvo koje počiva na kreditima i zaduživanju, jer profit su kamate, a ne ona masa fiktivnog novca koji se tobože pozajmljuje, jer je nemoguće da se Grčka zaduži za 330 milijardi evra. To znači da je 20 godina uzimala kredite i nije vratila ni jedan jedini. Ne, to je cena vađenja američke privrede iz problema u koje je sama uvela i sebe i ceo svet. Dobro, imamo onda Gaddafi Španija. ruši priču. On je hteo sad da uvede zlatnu podlogu za libijski dinar, što će pokazati da štampani novac u ogromnoj produkciji 1000 milijardi zapravo nema pokriće. I zašto bi neke zemlje svoju konkretnu imovinu, da tako kažem, konkretnu naftu i gas davali za nešto što se zove novac, ima sve više značenje samo štampanog novca. Najstrašniji primjer je Kina. Kina je kupila pre 2 godine zlatne rezerve na berzama u vrednosti od 500 milijardi dolara i ispostavilo se da je u pitanju lažno zlato. Ja ne znam kako naši mediji o tome nisu pisali. To je velika afera. Te zlatne poluge nose pečat Fort Knoxa, američke banke u kojoj se čuvaju zlatne rezerve. Tobože ne zna se kad je napravljeno ploče, odnosno one cigle, da tako kažem, od tungstena, od jednog teškog metala namerno, i prevučene su sa 2 mikrona zlata. I Kinezi su ih kupili, uradili analize i ispostavili da to uopšte nije zlato. Postavlja se pitanje da li Sjedinjene Američke Države uopšte imaju zlatne rezerve. Ako ih nemaju, gde su? Dakle, ozbiljna su to pitanja i naravno, da se ne bi ušlo u razmatranje tih teza i da se ne bi zaista svetska ekonomija ozbiljno ugrozila, onda se bacaju ovi lažni mamci i internet čini tu mračnu deo te mračne igre i evo Rothschildi vladaju svetom i oni će svojim bankarskim potezima uništiti svet. Sa ezoterijskog stanovišta Rothschildi su šegrti. Oni još nisu majstori u bankarstvu. Oni su svega 300 godina počeli su kao menjači novca. I danas su menjači novca za mnogo veće igrače koji su u senci već 1000 godina. Takozvano crno plemstvo, Gvelfi, koji su tvorci modernog bankarstva Evrope, a koje su za njih obavljali templari. Mislite da su ti ljudi izgubili svoj novac? Nisu, naravno. I pitanje čime sve vladaju. Nigde ih nema. Ni u popisu najbogatijih ljudi, ni u javnom životu. Oni se ne bave politikom. Ja sam o tome pisao još pre 10 godina. Naveo sam par imena tih porodica. Hoću da kažem, Rothschildi su Skorojevići i kao menjači novca, a to su oni menjači novca koje Isus izbacio iz hrama. Dakle, ti menjači novca, koji, kako god da se zovu, nikada nemaju pravu moć, jer moć nije u novcu. Ali to je sad ezoterijski nivo priče. Pa moć je svaki diktator u svetu, narednik koji dođe na vlast može da likvidira bilo kog bankara, je li tako? Kako će bankar da se odbrani? Pa dovoljno izađe jedna četa ljudi, izvrši državni udar, izađe sa 100 tenkova i osvoji vlast i kako će bankari da se odupru tome? Dakle, nije to poenta. Novac je poluga, ali nije moć. Kad neko bude odlučio da se ovaj sistem obriše, neće se pitati bankari. Pitaće se zaista oni koji kontrolišu moć u svetu. A to su organizacije koje nećete naći javno nigde. Imate jedno društvo koje se zove Pilgrims Society. O njemu se niko ne osuđuje da piše. Ni Time, ni Times. Hoću nešto konkretno da pojasnimo, pošto uvek je, kad ste gost, problem što imate mnogo informacija. Evo ovako, to lažna istorija, kad laž istina, ova nova gospođa koja je predsjednik MMF-a je rekla izjavu na koju su se svi grohotom nasmejali da je Evropska unija duboko u krizi kao i Sjedinjene Države kad je u pitanju, dakle, novac. I svi su se smejali tome, smatrajući da je to ono kao dobar vic, ako su oni u krizi, mislim šta tek da kažemo mi. Tu svakako da postoji istina, ali da li činjenica da stvari koje su, kako kažem, na nivou logike jasne, mi ne prihvatamo, a prihvatamo, dakle, ono što vi smatrate da je svesno
projektovano da prihvatimo kao istinu, pa između ostalog i to da postoje Rothschildi, da postoje Hazari, da postoje Iluminati, transnacionalne kompanije koje nama vladaju i određuju ko će biti predsjednik, ko premijer u nekoj vladi. Ako je to sve laž, dakle, ko onda vlada? A postoje vladari i senke. To je ključno pitanje. To je zaista ključno pitanje. Očigledno je da, naravno, u tim nekim hijerarhijama svetske moći. Pitanje šta je cilj. Ako bismo mogli da prepoznamo šta je neki cilj, onda bismo ovo mogli da prepoznamo kao faze, etape, stepenice ka cilju, poluge i tako dalje. Naravno da oko svih ovih fenomena postoji takozvani iznuđeni folklor. Ono što tu stvar čini mističnom, provokativnom, intrigantnom za široku javnu publiku. I znate, kao što, sad možda je ružno poređenje, nijedna životinja u prirodi ne može da odoli izazovu, kao ni riba, ona ne ide na glistu, nego ide na onu perušku koja... Na mamac, da. I onda se uhvati naleti na mamac. Dakle, šta hoću da kažem? Stvoren je čitav jedan paralelni sistem duhovnog garbidža, duhovnog đubreta, koji je u funkciji anesteziranja ovih osnovnih kriterijuma i principa po kojima ljudi treba da žive. Znači, duhovnost se maknula, nemojte preispitivati svoju prošlost, šta će vam to? Pustite vi duhovnost, daj da vidimo danas konkretno. Pustite misteriju i mistiku Kosova koja je bitna za vašu dušu, dajte da vidimo pasoše, tablice. Dakle, vrši se svesna zamena teza. Nemojmo se baviti onim što je ključno, daj da se bavimo perifernim tekućim pitanjima, da li kamion može da uđe ili ne može da uđe na Kosovo, a kako UNMIK ulazi, izlazi, njima ne treba ni pasoš, ni... Dakle, ne govorimo o okupaciji Kosova, ne govorimo o nekim sad dogovorima, tobože, takozvane vlade Kosova i takozvane vlade Srbije, da se neki odnosi usklade, a o Evropi, naravno, da je ozbiljnom problemu. Pa po istom principu, kako se svetska ekonomija izlila iz svojih okvira, kako ćete sa budžetom od 150 milijardi evra godišnje, koliki je budžet Evropske unije, sanirati Grčku, a dali ste joj već 100 milijardi. Koliko ste dali Portugalu i koliko ste dali Irskoj? Ukupno 300 milijardi. Kako od 150 date 300? A gde su još troškovi? Jer ti 150 je planirano za nešto. O tome je sjajno pisao preizvesnog vremena gospodin Dragaš. Mislim da ja ne mogu bolje da objasnim njegovu teoriju. Znači, očigledno, neko gura ekonomiju svetsku u propast. Ko se ne spominje, izvinjavam se, da. Vraćam se na knjigu, ko se ne spominje kao vladari senke? Ja sam upravo, i već sam kritikovan, šta sam se ja sad uhvatio Vatikana i jezuita kad su Rothschildi najopasniji. Opus Dei. Opus Dei, kao jedna mračna Grecija, malteški vitezovi. Pazite. Šta je to? Dobro. Cela manipulacija je počela, nažalost, posle Isusove smrti. Evo sad se vraćamo na korene naše istorije. Ako usvojimo tezu, a ima mnogo podataka kod ranih hrišćanskih historičara, da je istorijski Isus imao potomke, što se vidi iz zapisa i arhiva Rimske imperije, rimski imperator Domicijan 97. godine prima 2 člana porodice koji sebe zovu siromašni, ebionim, a za koje je on čuo da su potomci nekoga Krestusa, koji je bio prorok, pa mu je interesantno da ih vide. Dobro, zašto je to važno za nas? Pa, važno je zato što to je početak lažne istorije. Kao što 331. godine Papa Silvester I na zahtev porodice, odnosno potomaka Isusa, koji traže da 4 crkve, tradicionalno Jerusalimska, Aleksandrijska, Antiohijska i Efeška, ostanu u njihovoj jurisdikciji i da prihodi Jerusalimske crkve ostanu njoj, Papa Silvester ih odbija i tog sekunda ta priča počinje novim tokom. Završiću za minut samo. Mi navodno treba uskoro da proslavimo 1700 godina Milanskog edikta. On nikad nije postojao. Dakle, Milanski edikt je izmišljen. Zašto? 313. godine. Pa zato što je Konstantin, to je sad jedan, otvarat ćemo mnogo novih priča. Da, ali vi znate da će mnogi da kažu, mislim, otkud, šta je sad ovo? Pa 311. pazite, postoji edikt o toleranciji vera gde se hrišćanima dozvoljava da slobodno ispovedaju svoju veru.
do onoga imperator galerije u Felix Romulijani 311. godine. Znači, ova godina je 1700 godina hrišćanstva. Taj edikt na latinskom i na srpskom možete da kupite kogod ode u Felix Romulijanu, košta 150 dinara, kupite i pročitajte. 313. Naravno, Galerijs ima jedan problem. Galerije nije video krstove na nebu, nije se preobrazio, nije postao hrišćanski. Dobro, zašto je po vašem mišljenju sad došlo do te zabune pod znacima navoda? Nije zabuna, to je svesna manipulacija. Pa rekla se pod znacima navoda. Morate da znate ko je Konstantin, iz koje loze je Konstantin. Dakle, Konstantin je potomak Isusovog brata Jakova. I to je struja koja je prevladala u hrišćanstvu. Njegov suvladar, također rođen u istočnoj Srbiji, Licinije, koji mu je bio i šurak, je potomak Isusove ćerke Tamar, znači iz te ženske linije. Sukob oko rimskog prestola je bio sukob dve grane iste porodice iz Isusovog, da tako kažem. Po vašem mišljenju... Samo da kažem, Nemanjići su potomci Licinija. Otud stablo je Sejevo, otud ti izdanci i tako dalje. Dakle, šta hoću da kažem? Istorija se falsifikovala unazad, pošto je Konstantin, sad da ne ulazimo u doktrinarne teze, zašto je Konstantin pobedio. On je likvidirao, pobedio Licinija u građanskom ratu, likvidirao svoju sestru, dao nalog da se otruje i njeno dvoje dece. Dakle, ispunio je sve uslove da bude hrišćanski svetac, je li tako? Ne, nešto je drugo posredi i otićemo predaleko ako uđemo sad u tu priču. Ta priča je tu načeta. Šta vi mislite o Milanskom ediktu u Nišu? Milanski edikt je izmišljotina. Da, ali dobro, zašto Niš? Evo reći vam, zato što se Konstantin zaista rodio u Naissosu. Međutim, zapadnoevropskoj historiografiji i politici savremeno ne odgovara da se težište bilo čega izmesti iz Evropske unije, odnosno iz zapadne Evrope i sad se vrati tamo gde pripada, u ovom slučaju ovo pripada u Srbiju. Papa neće doći, ne zato što nije pozvan i ne treba da bude pozvan. Dobro. On sam sebi stvara odstupnicu da ne dođe u Niš. Jer? Pa jer će ići u Jork. Postoji falsifikat koji se na zapadu odavno već potencira, da se Konstantin rodio na tlu Velike Britanije u gradu Jorku. I otac mu je bio rimski patricije, naravno koješta, a majka mu je bila ne krčmarica Jelena sa carskog druma u Meziji, nego je bila velška princeza. Možete misliti velška princeza, a Englezi uopšte nemaju pisanu istoriju prvih 5 vekova. Dobro. Znači, tu su koreni i falsifikovanja cele priče o hrišćanstvu. Nažalost, Vatikan ima svoje razloge zašto falsifikuje tu priču i to bi sad bilo jedna ozbiljna rasprava i tako dalje. Zašto sada pravoslavno hrišćanstvo takođe leže u tu priču kroz ekumenizam i tako dalje i učestvuju u tim manipulacijama, to je za priču. Jedno nemaštovito novinarsko pitanje. Čiji uticaj veći? Uticaj Vatikana, jezuita, Opus Dei, malteških vitezova ili Rothschilda, Iluminata? Uopšte ne morate da me pitate, sami ste dali odgovor. Nisam. Nezamisliva je moć i bogatstvo ovih redova u okviru Vatikana. Dobro. Kontrolišu stotine i stotine i hiljade televizijskih stanica, banaka, kompanija, univerziteta. Dakle, to jednostavno ne možete da napravite spisak šta svaka od ovih organizacija kontroliše. To su opasni kontrolori. Jedan od najopasnijih kontrolora i vladara iz senke je Vatikan. Drugim rečima, po vašem mišljenju, svako onaj ko priča o Rothschildima je tu u stvari ne da nam otvori oči, nego da nam zamaže oči. Upravo tako. Iluminati i sve ostalo. Šta je priča sa Hazarima? Da, gde je tu Srbija? Gde je tu Srbija i da li je Srbija, poligon lažne istorije i uopšte postoji li izlaz iz lažne istorije? Naravno da postoji. Kao što su sva pitanja u nama, tako su i svi odgovori u nama. Ne treba Srbiju da spasava niko s polja, ako mi sami odlučimo da spasimo sebe. Šta hoću da kažem? Politika nije okvir za spasenje ni ove zemlje, ni ove nacije. U karmičkom smislu političari su jako nisko na lestvici. To su ljudi koji moraju još mnogo puta da se rode da bi iščistili svoju karmu, jer politika je upravo jedna od najprizemnijih, najprljavijih i najpokvarenijih delatnosti uopšte u istoriji.
I na istom nivou su i razni žongleri, i glumci, i zabavljači, i pevači, i ono što... I ostali. I svi slični. Ali je snaga u svakom pojedincu. Suština je vraćanje duhovnim okvirima života. Gde ne podrazumem samo hrišćanski moral, podrazumevam i opšti humanistički moral, podrazumevam da se okrenemo zaista i prispitamo sebe, svoje lične postupke i šta hoćemo sa svojim životom da postignemo. A da se oslobađamo što više možemo ovih lažnih, nametnutih, zabavljačko-hedonističkih, praznoglavih okvira života. Da se manemo stvaranja idola od ljudi, događaja kojima to nije potrebno. Meni je žao gospodina Novaka Đokovića, jer nevoljno mora da učestvuje u jednoj farsi koja mu je nametnuta. Ja sam se, gledajući Wimbledon, ozbiljno zapitao zašto španski ministar inostranih poslova ne voli Nadala. I nije došao ni u Pariz, nije došao ni u Wimbledon da navija, da skače. Zamislite da je Marej ušao u finale Wimbledona. Jel mislite da bi gospodin Cameron došao da gleda meč? Ne. To gleda vojvoda od Kenta jer je 50 godina predsjednik teniskog udruženja. Engleskog. I to se priča završava. Dakle, češanje o tuđu slavu. Češanje o tuđi uspeh. Govori o tome da oni koji se češu o tuđi uspeh, a ne o svoj, su autsajderi. U ovom slučaju, naša država je najveći outsajder. To je najopasnije za Srbiju. Dakle, vlast koja nema lični autoritet, dignitet, sadržaj i neku ideju, koncept gde nas vodi, nego se marketinški udeva u tuđe živote, karijere i uspehe, je opasna zamena teza. Dobro, ali ulazimo da u jednu, mislim, priču šta je uspeh u životu. Mislim, to je jedno filozofsko pitanje i sad bismo mogli to razmatrati. Mislim, šta je uspeh i šta znači biti zadovoljan, šta znači biti srećan, ko se ostvario, nije se ostvario. I mislim da ste upali u klopku upravo reality, mislim, show programa i televizije i njihovih stereotipa da ako imaš mnogo para i ako si slavan i ako učestvuješ u nečem što podsjeća na gladijatorske igre, si uspešan. Ne mislim, toliko ima uspešnih ljudi po Srbiji, tako imaju decu, srećni su, zadovoljni, uživaju u tome. Da, dobro, toliko Novaka, mislim. Ne, ja mu želim zaista da se sačuva, da ne podlegne željama manipulatora i grebatora raznih vrsta koji se kače, naravno, na sve uspešne ljude. On je dobar momak, ja mu želim sve najbolje, zaista. Želim mu samo da što pre moguće raščisti te vampire, pijavice koje se kače na njegovu auru i sisaju mu energiju. Da. Dobro, ezoterija, mislim, to pijevice, vampiri i ostalo, crna magija. To su ozbiljne priče, nisam se bavio u ovoj knjizi. Niste, ali mislim, bavit ću se tim u nekoj sledećoj knjizi. Naravno da postoji, samo opet ne u ovoj kvazi popularnoj i naučnoj verziji. Magija postoji, ali to nije magija u hrišćanskom smislu. Reč je o šamanizmu. Dakle, danas u svetu imate sačuvane oblike prastarih religija samo na 2 mesta u svetu, Srbija i Sibir. Takozvane vračare i takozvane veštice ne spravljaju nikakve ljubavne napitke. To je upravo manipulacija New Age-a. Reč je o šamanizmu, o religiji prirode, koja je sigurno starija od hrišćanstva, verovatno vuče korene iz neolita. Rusalje su verovatno one bahantkinje koje su igrale u slavu boga Dionisa na njegov praznik i tako dalje. To što danas neko pokušava da to komercijalizuje i vulgarizuje, naravno ne govori u suštini fenomena, nego govori o slabosti ovog vremena i manipulativnosti ljudi koji hoće tu da nešto zgrabe za sebe. Upravo to raščišćavanje bitnog od nebitnog je teza moje knjige. Treba pročitati to što je nebitno, kao što je čuvena priča, broj 666 je broj Antihrista. To je mnogo složenija priča. Reč je o kabalističkim šiframa, to je šifra makrokosmosa. Naš svemir je sastavljen od vodonika, 6 atoma, odnosno atom je sastavljen od 6 elektrona, 6 neutrona i 6 pozitrona. Znači, živi zveri, 3 šestice, to je opet Hollywood, jel? Pa to je Hollywood u jednoj lošoj varijanti. Takozvani prosvetljeni. A to su oni... A šta je jače, Milane, dobro ili zlo? Misli sad što bi rekao Dostojevski, Bogić, ovo vode večito borbu,
Mislim da nema ko je jači, ko je slabiji, ko će da pobedi ili ne. To su dualiteti koji mora da postoje. Prevedeno na ljudski plan. Ali zar destruktivno nije jače? Pa nije. Nikada nije pobedilo. Ono prividno ostvaruje trenutno neke rezultate pod navodnim znacima, ali ne može da opstane. Nijedan negativitet, nijedna koncepcija, teorija ili praksa zasnovana na tlačenju, negativitetu, uništavanju, nije opstala. Zašto je važno biti optimista i zašto je dobro verovati u dobro, u svaki dan koji dolazi, ja? Poklon. Vi ste u pravu. Spomenuli ste da će vaš sledeći sagovornik govoriti o jednom fenomenu depresije kod ljudi. Naravno da kada teško živite i plašite se sutrašnjice i zbog sebe i zbog dece, da ne možete da pevate zbog toga i da ne možete da budete srećni, da pravite planove i prosto energijom gazite sve ispred sebe. Ali je suština upravo u prevladavanju tog stanja koje je pre svega duhovno. Jad i beda nije samo materijalno stanje. Pa naravno. Ono je pre svega nemogućnost da se duhovnom snagom čovjek postavi tako da prevlada fizičke minuse, nedostatke, ograničenja, ugroženosti i tako dalje. Ja sam zato i rekao, i to je teza moje knjige, vratiti se duhovnosti kao načinu mišljenja. To je opšte mesto kao biti duhovan. Mislim, dajte mi nešto konkretno. Ono šta, ujutru kad se probudiš, pa dovoljno što si živ, već da budeš srećan. Ja ne dajem takve vrste recepata. Ja govorim na jednom širem planu. Dakle, morate, svaki čovjek mora za sebe da odredi šta ga unapređuje u životu i šta ga čini uspešnijim, da ne kažem boljim. To je lično opredeljenje. On mora sam da izabere. Da li će se baviti profesionalnom karijerom, da li će čitati knjige, da li će se baviti umetnošću, ili će biti filantrop, dobrotvor i sve što zaradi dati onima koji nemaju. Tako nećete naći. Među srpskim biznisima. Oni jesu onako ljudi koji nemaju te šire horizonte. Na zapadu su to rešili, ne računajući na njihovu svest, su rešili tako što im na donatorstvo daju poreske olakšice. Naravno. Dakle, nijedan zapadni filantrop, malo je onih koji to rade od srca. Imao sam sreću da upoznam jednog ili dvoje takvih, zaista nesebičnih, divnih ljudi. Ostali to rade zbog poreskih olakšica. Mi nemamo čak ni to. U Srbiji u zakonu donatorstvo se ne tretira kao delatnost od opšteg društvenog značaja, pa niste oslobođeni poreza. Neko vam pokloni sanitetsko vozilo. Opet će to Đoković. Ne. A onda Dom zdravlja mora platiti PDV na to vozilo, na poklon koji je dobio. Pa na šta to liči? Da, to liči da malo ličimo na državu, a malo nismo država. Ja vam se zahvaljujem što ste bili gost ove emisije, dakle Iluminati 666, Milan Vidojević, njegova 9. knjiga. Za sve naše gledalce koji će nakon emisije normalno shvatiti telefonu i pitati gde mogu da nađu knjigu, šta ja njima da kažem. Imaju u knjižarama, Mali princ je izdavač, znači ima knjige. Da, hvala vam još jednom, reklama i očekujem ulazak našeg sledećeg gosta.